bazar thir tu te chibai ule nimin khan Russia sipai te chon Ukraine ram kho pui berdot tu Kharkiv an luta kho pui lun la ya anin ka pa Ukraine sipai te chon Russia sipai te hi an nor kir ti an soya Russia sipai Kharkiv far an lut te hi lir thei tlem te an nia Kharkiv kho pui veng him tu te paltlang thei sipai tlem te an ni an ti Kharkiv bial governor Ole Sinegubov chuan nimin February ni samni pasari cholni chahnu khan Facebook a Kharkiv chu an thu hnoya a thu le mel ma an then fai thu wa posa Russia motor claim te an ron tlan luta mi puite chuan mun him chu san ri lo turani atia Russia sipai motor kang khulu live video a postel bok ani Ukraine sipai ten an lo dole da wangin Russia hian anin base angin ma an son theilowa hemi awang hian Russia chon an ti dan thlakin nimin zinga tangkhan Ukraine ram tuial thei da na mun le thlona trum mun te an kap trana Kiev kho pui bulmaya Vasil Kieva oil da na mun chu Russia in akapa kang mei a chuak na sahleya Juliani airport a po kang mei na satak a chuak bok Kharkiv kho bulmaya gas pipeline chu Russia sipai de chuan an boma a kang na sahleya he kang mei chuak awanga mei khulho laka inveng turin Ukraine official te chon Kharkiv mi puite an cha ani Ukraine chon an ram kho pui ber Kiev a chon Dakar somthum pok chung curfew puanga heian tukin jing thleng hi a huam don ani heti lai hian Zelensky chon Russia chu UN Security Council atanga pai chua arota Russia in Ukraine run thu kal zela Russia chon Belarus rama in biak na nei ni se ti arot na siam chu Ukraine ram President Volodymyr Zelensky chon nimin khan adu lo thu wasila Ukraine President hian in biak na hi Belarus nilova nein khopui dang khoya mokbera in biak adu thu asoya Belarus ani lo chuan khoi hmuna po remna zonga in biak adu thu asoyani Zelensky chuan video manga thu chu siamin mingsa in biak hi tun ari chuan kan du lova khopui danga in biak ero kan du remna kan duwa in biak na po kan duwa indona hi top se kan ti Warsaw Bratislava Budapest Istanbul Baku heng khopui te hi Russia hna kan rota rocket manga ka kan ni na huna in biak kan du lo ti kan soya indona ti top ani theinan le in biak na omjanei ani theinan mings khopui ni lova in biak angai ani ati heti la hian Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan Belarus rama homel khopuya Russia palai te an thleng to ti soin Russia palai te chu anin ring to a Ukraine kan nga kani atia inrin ni zan khan Belarus President Alexander Lukashenko chuan mings khopui chu remna atana in biak na munata na in hong reng ti alo soi to ni Russia hian sipai te chu Belarus ram kal tlang hian Ukraine run turin atira hemi awang hian Ukraine President hian Belarus rama in biak adu lawani ni zan khan Belarus President Alexander Lukashenko chuan Ukraine President Zelensky chu phone manga bia in biak na neidan tur asoi puya Zelensky hian Lukashenko rot na angin Ukraine le Belarus in rinalaya in biak na neitura palai tir aremtia ma se in biak na neitur hian thudel kilsa nei adu lo thu asoi antibok heti la hian Al Jazeera News chuan Ukraine lamin Belarus nena anin rinalaya in biak na nei andu thu an soya Russia lam chuan anin biak na tur hi Belarus chim chaka gomel khopuya ni in an la hrezel ani ti an soi Zelensky hian Lukashenko nena anin biak na hian Ukraine le Belarus in rinalai Pripyat River bula in biak na nei an remti ni in soya ahun soya ni lova Lukashenko hian Belarus ram china thlona helicopter le missile te chu Ukraine palai te an kal le ho chungin chelovin an omang ti atiam antibok heti la hian event noya International Atomic Energy Agency IAEA chuan Ukraine ram nuclear plant man lai mek te chunga kut thak lo turin Russia an nge na IAEA chuan Ukraine hian nuclear power mun pui pali nein reactor som panga aneya heng mang hian Ukraine ram electric mamo zat ve an siam chuak ni in an soya IAEA Director General
Rafael Mariano Grossi chuan nuclear plant te khoi chelo turin ngen na siama mihring le khovel boruak tan chiat na satak athena hlo omni in na soyani nimin jing khan ki kho puidaya thilpu ring tak voi ni hriat ania eng thil chiang nge ti fin fia aniri lova heti la hian iwen no chuan ninga ni a Russia in Ukraine arun tira tang khan civil mi samruk pali an thito ti an soya hei hi fin fia chin ania atak taka chuan hei ai tamdai hi an thi to arin oma Ukraine ram chho san mi noi thum singruk le sangriat chuang anom to anti bok nimin khan Belgium chuan Russia ram thlona te chu an ram chunga thlo khap vele ta a French ram po in nimin tlai khan Russia ram in do thlona le thlona pa ngai shim po an ram chunga thlo a khap ta ti French ram transport minister chuan apuang ve bok heti lai hian International Judo Federation chuan Russia president Putin chu an Paul honorary president ani na an hli sak ani Putin chuan an ram nuclear lam en kol tu te chu an nuclear ral thuam te man mai the da turina hriat tira hei hi a chan chu US mai ni lo NATO ram te po in Russia ram chu an theiang anga hrek an tum thu an puan zel wang ni in na soya hei hi invauna nia ngai ania Putin a hian nuclear ral thuam man tak em churin ani lova chuti lai chuan Russia hian USA po in nuclear ral thuam changkang ani hnem zok awangin lo om takani heti lai hian ni dang ang bokin Russia rama chuan Ukraine run du lo lan tirna nei le ania nimin khan Russia ram khopui sang somli palia Ukraine run du lo lan tirna nei ania nimin kha Russia ram eptu politician Boris Nemtsov atha ani champha voisari na alo ni boka mi pui po an tam hlea police te chuan kongzo tu te hi manin mi zakwa vel man an nia Russia in Ukraine do tira tang khan Russia police te hian in do du lova kongzo zinga mi sangli le zathum ai tam man to anti heti lai vek hian iweno chuan Russia in Ukraine runa tang khan in do lawa wanga Ukraine ram chho san chu mi noi thum le singruk ai tam an ni to anti thil thleng zong soisen rual ani lova chanchin thar kan lak khom lai nge po in thil dang alo thleng le mek zel boka engpo ni se du to kila in biak na nei theise in rem na thatak nei se ti hi kan zawaya du dan kan trong try na ani nge yang bazari lo thira wangin kan lom em a voin hun nuam tak mang turin du sak na kan hlana che Yeah.